هفسروکی کاروباری جواکی کانتونا فرات احمد خوجاش انا فراخوی و دیار کرگو پشت 8 کانونا 1024 لسوریه قوناغ کنو دست بکریه. هروا احمد خوجا آنی زمانگو سوریه که نناوندی تنه بو مدل ریوبری خواسر و آزادی آجنه پیکانه. هفسروکی دسته کاروباری جواکی هفسروکی کاروباری جواکی کانتونا فرات احمد خوجا جان فر آخوی و دیارگر کو پشتی 8 کانونا 1024 لسوری قوناغ کنو دست بکریه و دست نشان کر کو ریوبریا هایی به ذهنیت رژیما بری تفدگره. احمد خوجا دست نشان کر کو هشمندیا کو نهال سر دستهلاداریه یا وکیا بری و خرابتره جی تنه دخوازن کریزا هایی کورتر بکن. اف هشمندیا یعنی وکی بره و هنجي خرابتر يعني مريكالي بيجي تشكو برنجكي تاني يعني هم بزمانكي تاني بنتاوكي تاني بباورمندياكا تاني يعني امكانه بيجن دفي علي داني اقصائك هات شكرا عند غازن حكومتك برنجي يعني احمد خوجا دیار کرکو اف حکومت برنگکی یک آلی نیزی ولاد دبو اف جی تجاری چارەسەریە لە سووریە پێک ناینە. واجی تشتێک خویادێکی یعنی تجاران چارەسەریاکێ ji بۆی سووریا yani pêşerojê ticaran çê nake ji ber çima ji ber esasî yani krîza ku dendirî Sûriyê de derketî ji ew hişmendiya a ku hemî tişt yani tek netew û tek ziman û tek ol eko burangi yani nezik dibun hiç ko yani rewşa Sûriye ku ve halige le hero devam kirna we carakedan vajî te nîşanên yani êhane başbûne ji bo pêşeroja Sûriye ticaran xuyanake. Xoca dest nîşan kir ku pergala ku li Bakur Rojhilatê Sûriye hatiye rû nişkandin ji bo tevahiya Sûriyeyê jî mînake. Tê xwastin li vî alî ji bo çareseriya Sûriye tiştên ku li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriye yani ku hîro destgeftiyên ava biye ku xelkên pêkhatiyên li vê derkê çawa bi hevra jiyan dikin ji Ereb, ji Kurd, ji Ermen, ji Siryan, ji Çerkez û hemî ol û bawerî yani hîro ku çawa bi hevra jiyan dikin birengekî haniye hevbeş, birengekî demokratî saziyên ku hatin avakirin sîstema hevserokî êkol vê derkê hîro rola jin êkol vê derkê derketiye تشتي ايكو چارەسەر بێ rastî ji bo Sûriyê tenê ev mînaka yanî. Herî dawî Ehmed Xoca diyar kir ku ji bo Sûriyeke demokratîk divê her herêm rêveberiyeke xwe ya xweser bipejirîne û got ku divê avahiyeke nenavendî pirreng û bi pêşengtiya jinan were ava kirin. Boy Sûriye çi ye? Gerek Sûriyeke nanavendî, Sûriyeke demokratî, Sûriyeke teaddudî di navber hemiya yani hemîn pêkhatiyên verkê da û adin jî rola jin dendirî Sûriyê da yani rolekê herî esasî bê jin medî yani di verkê da mînakê Bakur Rojhilatê Sûriyê da jî em hîro dibînin di hemîn saziyên ku li verkê hene çi bigre di alî yani leşgerî da çi bigre di alî siyasî da çi bigre di alî yani îdarî da çawa ku jin yani beşdar e hîro vajî yani mînakê xwe gerek li ser Sûriyê tevahî bê heta nîkûçeke em bêjin civakeke hane azad civakeke hane demokratîk